ана ино санги ҳархела сангоам дар инҷа омадагӣ фасон тал кардагӣ тобистонда овшун сар метиҳам фасони приятни мешавад. парчам бародарон ҳама аҳли тоҷик подписаться кунед, лайк монед, видеои нава тамошо кунед. лафтем бабунай инҷода летни ресторан будагӣ тобистонда кор мекунад. инҷода караблча будааст. اینجا برای جای برای شیشتن استراحت کردن، کودکو بازی کردن. که یک خیلی ای کارش سرفراش نرفتم. خیلی کودک باشید سراز سرفراش میره. ما بچه های کلان نمیکنم. جیبچه را بیم. اینجا کسی دختر و بچه شتگه میشه ایشون نمیده. اینجا تیز تیار بودگی ما در باغ پرچم ملی قرار داریم. بیایید بیایید که گلزار دمیده. ana اونجا بزرگ پتوس که بوده وقتش نه. من دوری کودکیم ده اینجا ده بسیار میگشتم. انام جای زدنی انامی زدنی های نو کردگی انام اینجا بزرگ پتوس که بودگی بود. انامی جای خود اینامی جای پرچم части российский час بود короче синги. ана боз аз парчам болотар
анам рости здани баландошиёна парки Лелин буд. Боғи Лелин мегуфтам буд. Боғи Лелин буд. ана ҳами част дар рости ҳамин парчам тамом мешид. ана наздикӣ то ҳамун наздикиҳои этажҳои сурха хонаҳои заминӣ буданд. анаи тараф ҳозир мерем мебинем домрадиё буд. ҳозир ва фирм ҳозирам ҳастай намедонам. анаҳо здание нишон додам бозори баракат буд вақтида бозори Путовский. аз ӯ параш аз раҳи калон ӯ пара магазини 1001 майдачӯйда ягона магазини 1001 майдачӯйда дар ана ҳамунҷа ҷойгир буд Тоҷикистонда. ана таги 165 метра парчам омадем. парчами давлатии Тоҷикистон ифтихори миллат аст. гулора бичи хех шурушнондагӣ. инҷа маълумотномаҳо дар бораи парчам, хотираҳо, табрикоти кормандони пешқадам, эълонҳо, нақшаи боғ. тарафи гасницаи Тоҷикистон меравем. кози намедонам ҳастай ё нестай. як меравем да анаи здани дастгоҳи иҷроияи президент будагӣ. анама ин даричаш баромадем. анамусо бояд биравем. худохоҳ. аз он тараф омадем. худо хоҳад тарафе тараф корхонаи ҷаноби олӣ аст. ин тараф ҳам бо боғ будагӣ. ана даромадгоҳи боғ фасонча кадагӣ. ана ин раҳ тарафи сомонӣ меравад. хи дарошкачаҳои приятни кардагӣ зурда.
рядни дорожка чӯ кардагӣ инайда бо дорожка кардагӣ фасон кардагӣ духтаро дар сояи дарахт дам гирифта шиштанд. салому алайкум. ин устод фирдавсӣ рӯдакӣ раҳмат. устоди рӯдакӣ омадагӣ. خیلی بازی های نزدیکتر میبینید. اینجا نوشتگی بوده است استاد رودکی بودگی. بلند بخوان گندخش رو چا میخونی رنگی با برجب میخونی. انا اینجا هم درآمدگاه برآمدگاه داشته اید. او انا اون زدن کارخانه محترم جناب عالی بودگی. او доми тарафи телевизиони сафина будагӣ ҳамиҷа свобод наметофтад. анаи домек здание ки китоб ворияйку анамунай нақшаи китоб қатӣ кардишам. ҷои истироҳатанда. анамун тарафода домои фасон кардаи нигоҳ кун.